Nova tema. Američka vlada uvijek u svijetu pazi da niko ne narušava interese veličanstvenih SAD država. Zato niko ne smije da zna šta radi američka vlada, ni vojska, ni CIA, ni niko od njih se znuba. Sam zato što niko ne smije ništa da zna, to je još jedan razlog zašto Ameri vode i krvave otmice i nasilja i slično. Jer američka vlada, CIA, NSA, vojska puno drže do očuvanja nacionalnih interesa. U Americi za očuvanje nacionalnih interesa svake godine pada žrtava 10.000. Amerika ima jako brutalne organizacije koje se pretežno bave očuvanjem državnih interesa, godišnje ubiju oko par desetaka tisuća ljudi u Americi i ne znam koliko još u svijetu. Znači radilo bi se o NSA i vojnoj nacionalnoj sigurnosti.